Sobra. Kasi nilip-lipas ko lang natin eh. Ito nga. Bigyan paparaming ta kanya. Lahay. Oh. Dati ko kanya. Okay. Do mapaungat na kiti may nga sarita. Ramilig amin nga ibang mga niya. Kaya? Well, Wala. paatan. Anya? Lakay dati ko kanya. Do maaramid mo atoy. Aramidik amin nga ibang mo. Do mapaungat na kiti may isa nga sa ulang. Aramidik amin. Anya? No mapaunat naktimay sa nga sa ulang. Aramidik amin na pam. Anya? No mapaunat na nga rod, timay sa nga saritam lang. Anya? No mapaunat na nga rod, timay sa nga saritam, aramidik amin na ipaun mo kanya. Anya? Madi mo awatan, no mapaunat na, itimay sa nga saritam lang. Madi ka nga, am amin nga ipaun mo kanya ngay ke surutay. Anya? Lumapaong naktimay sa nga sarita, aramidik amin nga ibaon mo. Anya? Nyamit ko. Nyama pa, nagrigat ka na makaawat. Sobra maato. Anya? No, mapaungat na, itimay sa nga saritam lang. Aramidik amin nga kaya mo. Anya? Natuloy, nagriga nga makaawat. Nung mapaungan na timay sa nga sarita, aramidik amin nga kaya mo. Anya? Rektan? Nagrigat ka nga makaawat. Sige, ganun ka na mga... Naawatan man eh. Nagrigat ka nga, makaawat o rektan. Nagsimple lang nga di. Kanyam. Di ba timbagam kanya? No mapaungit ka timay sa nga sarita. Si kaamin ang trabaho. Kay, Oh. Nakaungit ka mo tanisong ba't ko? Anya? kam. Makaawat. Yung kakit naglabang. Yung kakit na tado ay na kanyay. Oh, tungtungan. Oh, na ito yung tao. Istorbin na kiti trabaho, tapos ka sa tiramay din. Gan.